ngasi baru pauda ka henda hingsa ge thodok yaudana aham first ki election sa da Manipur ga mari thadana duna loisin krai ngasi pangthok kiba mikal da vote thada ba thorak kiba miyam ge sang asina housing forward status da khwai dige wang ba record ni haina CEO dewangan na phongdok krai amasung afaba lambi thong sengbatuna awang nong popo sakot pa mai kai da purakani haina Union Minister Road Transport and Highways Nitin Gadkari na phongdok krai Kurumzari ISTV ki pau miyeng tabiri bapuna makpu taram na oksari ngasigi maru eba pau sandok na pizari Taramathoi suba Manipur Vidhan Sabha ki ahanma tangkak ki oina Assembly Constituency kuntra nipan ki Mikhal Santi oina loisin krai sada Manipur mari gi mathak da bot thada nakhi ahanba tangkak ki Mikhal asida meriap sama humpuga nipan na lamba taw nakhi Mikhal asida punna voter lak taraga mathoi lising kun ga manga sami nipuga mathoi gi manungda Nupa voter lak manga lising ni putaruk subna maudaga nipan amadi nupi voter lak manga lising humdra mapan sahum ni puga humdoi ngi ngasi ayupung tretegi hauna miyoi kaya polling station singa thona laktuna vote hadanaki mafam kharada EVM machine yadabadagi khara thengthana vote hadaba haunaba yauki punna mirep sam humpuga nipan lamba tawnari ba asida nupi mirep taret yawi ngasi pangtholiba Mikhal asi punna polling station lising ma satruk nipuga humdoi ngi masigi manungda Imphal East ta Sami Kuntra Imphal West ta Sangwa Traga ni Choi Bisnupur da Sami Kunga Taret Chursanpur da Sahum Traga Nipan amasung Sada Hills Kangpo Pida sama humpuga mangani ngasigi Mikhal asida Segmai mayang Imphal amadi Nambol Assembly Constituency singda Congress amasung BJP mirep khaktana straight fight lamba tawnaki Bisnupur district ta leiriba kendra tarukta polling station sani kunga tareta apunba voter lak amalising humpu taret samapan humdraga marina vote hadanaki district asida leiriba kendra sing adudi Nambol Oinam Bisnupur Thanga Kumbi amadi Moirang kendrani mirep oriba singna anganba ayukta magi polling station singda vote hadanaki kendra taruk leba district asida Nambol kendra da mirep ani Oinam da ani Bisnupur da mirep mari Thanga amasung Kumbi kendra da su candidate mari ga loina na mirep kunga mathoi na lamba tawnaki mirep singi manungda BJP ke thaunajam sauba en loken Govindas Kontauzam amasung ma ke manau nupa BJP ki mirep Kontauzam Krishna Chandra Dr. I Ibohonbi Timangi Babu amadi MP Tibiras yauri Mikhal asida Nambol kendra da sada Manipur mapan Oinam da sada Maudrani Choi Bisnupur da sada Maudra mathoi Moirang da sada Manipur nipan dasmik taret Thanga da sada Manipur mapan dasmik manga amasung Kumbi kendra da sada Maudra mathoi dasmik manga da bot hadanaki ka henda hisaga thodok yaudana ahanba first ki election sada Manipur ga mari gi mathakta thadana loisin krai haina CEO Manipur Bibek Raj Tawangana lauthokre wafamasi ngasi lampel pata leba mahaki office da pangthopa pawgi mifam da lauthokibani CEO na phondokibada ngasi gi election asida Imphal East district ki oina sada Manipur ga taret Imphal West ki oina sada Manipur taruk dasmik mapan Bisnupur ge sada Manipur taret dasmik nipan Kangpo Pida sada Manipur Chursanpur amadi Federal district ki sada humpuga nipan ni hairi Manipur pumagi oina hoji fabada phangba percentage asi sada Manipur ga marini manung hanjinna leiba ti paimuk amadi Bangai range ki oina polling station singda lambi leitabadagi hida sankiba yawbana ngasi phaba thorok tabada natana mobile network ki khudong saba suningthina leitabana makoi gi oina di akupa marol phangba ngamdri makoi gi sab saba report laglabadi sada Manipur mari asidagi hentok hanjin torokpa yai haki Imphal East has recorded the highest ever voter turnout of 87%. Again, Imphal West has also recorded the highest ever voter turnout in Imphal West district. The voter turnout for today was 86.9%. But today, Bishnupur has also exceeded the maximum voter turnout and their voting percentage is 87.8%. Kangpur district has recorded 80% voter turnout. As reported by Churachandpur district is only 68% for today's voting. Bibek Kumar Dawangana makhatana handak phangniba record asi Manipur gi oina paidigi wangba record ni ngasi phawada mamangda thokibagum boot capturing tawkiba amadi paktangna rigging chathakibagi paw leite
अदबु सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की हैंगलेब साइकोर्ट अमदी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की साइकोर्ट सब डिवीजन द पामदब थौदोक खरा थोकी हाबिगी कंप्लेन लाखले मखोई कंप्लेन अदु हयेंग जनरल ऑब्जर्वर यावना खन्नरब मतुंगदा करी तौगदगे हाइबदु लेपथोकनी मिकल पांचोपगी अहोब पुंगफम द ईवीएम मशीन खरा मेल फंक्शन तौबा अमदी बैटरी यारक्तबन सिंह यारक्पदगे कंप्लेन लाखी अदुबा अथुबा मतमना महु सिंजिंदुना अयुकी पुंग 8 मखाइरोम तारकपदगी निंगथीना मिकल पांचोखी पुन्ना पोलिंग स्टेशन लिसिंग अमा सातरुक निफुगु हुमदोइदा पोलिंग ऑफिसर लिसिंग निपान सामनी सुपना मरी सिजनखी मकोई मनुंग दा अहानबो ओइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट दा नुपी ngakti ओइबा पोलिंग स्टेशन तरुक ता मिकल पांचोखी हंदकी मिकल असिदा मियाना पुंग फाना सरुक याब असि अनोबो रेकॉर्डनी मधुगी दमा पोलिंग ऑफिसर सिंह सिक्योरिटी पर्सनल सिंह अमदी मीडिया फ्रेटर्निटी दा थागत फुंगदोखी पुन्ना पुलिस स्टेशन लिसिंग अमा सातरुक निफुगु हमदोइ असिदा लेबा इलेक्टोरल खुदिमकते इपिक कार्ड अमदी फोटो इलेक्टोरल रोल साद सामा फंगनखी पोलिंग स्टेशन सिंह असिगी मनुंगदा पोलिंग स्टेशन सामा मरफू मापंदा बीवी पैट मशीन सिजनखी मसी मणिपुर दा अहानबनी फेस 1 की इलेक्शन असिदा जनरल ऑब्जर्वर तरागा निथोय एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तरागा निथोय पुलिस ऑब्जर्वर मरी अमदी अवेयरनेस ऑब्जर्वर मरी न मतेंग पामगा लोइना माइक्रो ऑब्जर्वर सनी याखगी निपान असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर कुंथ्रागा निपान निंगथी न मथौ पांगथोखी इलेक्शन असिदा सेंट्रल पुलिस फोर्स की मथकता स्टेट पुलिस लिसिंग मापन सहूम कुंथ्रागा निपान न मतेंग पांगखी अपुनबा इलेक्टर मसिंग लाख 13 लिसिंग कुनगा मंगा सामनी निफुगा माथोइनी बीबी पैट मशीन सिजनखिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंह अदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के नंबोल इम्फाल ईस्ट की या स्कूल अमदी खुराई इम्फाल वेस्ट की सिंगजमई अमदी उरीपो कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगी मिकल असिदा मणिपुर अहानबु ओइना आर्म लाइसेंस 34.0 मंगा डिपोजिट तौरखी मसिसु मणिपुर की अनोबो रेकॉर्डनी इलेक्शन असिगी दमक पोलिंग स्टेशन सहूम याखगा निथोय वनरेबल हेमलेट नि हाना खंगदोपगा लोइना साथे दिफुगा मापंदा वनरेबल ने हाइना लौदुना अवेयरनेस पांचोखी अहामबा फर्स्ट के इलेक्शन असिदा माइनर कंप्लेंट चाट्रुक हुमफुगा तरुक लाक्तुना सीआरपीसी के सेक्शन 107 के मखादा एक्शन लखनवा खंगन खिबा लैरे हाइखी We got certain complaints, let me admit, from Chuachandpur district, Saikul area in Kanpur district. We got certain complaints. These complaints would be examined during scrutiny, which will be conducted tomorrow by in presence of the general observers. This scrutiny exercise will be carried out by the returning officers concerned, and based on the scrutiny to be carried out by returning officers in presence of observer, will take a call about organizing repoll. This returning officer would be recommending, and through Chief Electoral Officer, the proposal will be submitted to Election Commission. Election Commission of India will take a final decision if at all any repoll has to be conducted. अमरमदा इलेक्शन लोइखिबगा लोइना इम्फाल वेस्ट की ओइना डीसी इम्फाल वेस्ट की ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता इलेक्शन मटेरियल सिंग यौरखरे मटेरियल सिंग अदु ऑफिसर सिंग निंगथिना चेक तरबा मतुंगदा स्टोर रूम दा थमखरे सिक्योरिटी की माइकेडिगे सु इलेक्शन मटेरियल सिंग सक्सिन नाक सेनबगा लोइना यौरखपदिसु मतेंग पांखी केंद्र तरा लेबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पोलिंग स्टेशन सिंह ईवीएम मशीन सिंह असोय अंगम यावदना पोरोंपा डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स यौरक्तुना अकनबा ngak सेनबगा लोइना थमखरे अफब लंबी थोंग सेबतुना अवांग नोंपो पुसाखोट माइकेदा पुरकनी हाइना यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी न फोंदोखरे बीजेपी वांके मंडल सिंदुना यारिपो खोरम कांगजेबुंग लेकायदा पांचोखिबा बीजेपी की मिरेप ओइनाम हरिदास की मियाम की मिफमदा यूनियन मिनिस्टर न वाफम मसी फोंदोखिबने थरम मसिदा एमपी प्रहलाद सिंह पाटिल बीजेपी मणिपुर प्रदेश की हानि के प्रेसिडेंट हावम बोरबाबू महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट सुनीति बला थौबाल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट एल देवेंद्र सरुक याखी लंबी थोंग फगत हनमगेदमा अवांग नोपोक्ता लुपा करोड़ लाख अमगे पैकेज संगना संगठकने मणिपुर की ओइना लाख लिसिंग कुनगमंगा कायथोक्तुना सही अनि फाबगे मनुंगदा फगत हलगने मिनिस्टर मखाताना मई अमदी अफबा लंबी थोंग लेतबा लमदम अमदा इंडस्ट्री लेबा ngамloi इंडस्ट्री लेतरबदि मियाम थबक पीबदा वाना थोकने मरम अदुना लंबी थोंग फगत हनबा हाइबसि यामतंगाई फदे लाइनिंग लासन फुरुप तखनबा लेतबा पुनमापु मानबा मियंग येंगदिबा बीजेपी बु मणिपुर मियाम सुसखंगदुना अनोबा साखोट मणिपुर अमा ओइना बखोनसी हाइखी If you want industry, you need water, power, transport and communication. Without road network, without power, without water, without communication,
you cannot get industry, and without industry, you cannot get employment potential. के इतिहास में मैंने मणिपुर के विकास के लिए आपका रोड ट्रांसपोर्ट का मंत्री होने के नाते मैंने 25,000 करोड़ रुपए के रोड मणिपुर के लिए मंजूर करके दिए, 25,000 करोड़। वांगखेम केंद्र द एनपीपी की मिरेप ओरिबा नहा ओरिबा मिरेप लाइसम थानिल मेटे के याइफा थौनी थरम गलवेना फिरा सिंगपी के थरम ngarang यारिपो खोरो मथक लेकायद लेबा मसागी मयुम द पांगथोखरे थरम अदु द स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट थामिलियन किपगेन जनरल सेक्रेटरी टी के हाउकिप सरु याखी स्टेट प्रेसिडेंट थामिलियन किपगेन ngasi lamdam masida senjau paiba sel na mibu leiba ngamba khaktebu miyam gi mihut oina puthopge saraba mami ama tarak libasi miyam aikoina sengdoksi कांग्रेस अमसुंग बीजेपी ना मसा मसा के असेंग दायित्व लौदबदगी मियाम थेंगनरिबा अवाब कया सिथोकपनी मसाग सही कुनग तरुक तंगारिबा ख्वादिगे नहा ओरिबा मिरेप थानिलना लमदम असिदा सथरिबा अमोटपा पॉलिटिक्स असि मुथत के खनबदगी मिरेप अमक ओइना थोरकपनी हाइखि मरोना डर्टी पॉलिटिक्स मुथत पामजबा अदुगा यूथ सिंगदा पॉलिटिक्स ता यूथ सिंगसी की अचौब थुदांग लई हाइबसी मसिने एना थमजनिंगसी थांगमैबन केंद्र द पीआरजेए गे मिरेप इरेंद्रो ngasi ayuk pung 13 makharum taba matamda थांगमैबन सिनाम लेकाइदा मियोय खरना फुरकपदगी रिम्स हॉस्पिटल द लाइक नखरे महाकी कोक थबाक अमसुंग नंगल सिंह मद सोखी थदो असिद सेनरी बा मियोय सिंह आइन गे मतेंग लौगनी हाइना फोंदोरकले चुम भोट लेपसे क्यामु याम काइबनो हाइबसे खंगदे अकोई सिनाम लेकाइदा थाहु मरी से अकोई की पोस्टर जु थलंदे हाउस कैंपेन जु चलंदे फिरान जु युंगंदे अदगी पब्लिसिटी चपदसु काउथोरई टेबल थाजबदसु लंगथोरई मेन रोड त नहान तांग अमद रैली चपदसु कारदगी चिंगथरगा नुंगथोमई ngasi akoi election numit ni police myam laigani kem tawroi haibaga akoi phawra chappagatani car khamaga moi ahum mari pratap leisang themga mani tombaga flag oina chingthalaga flag na phadabada kalei phoi oina maksaga ga thabak si kin ahum long mari rakthilei ai nakong anima hujik tadri mangaga lei adun aina haijani de aina kari aramata vote lepase masi kanana no thingi se गुंडा तौगे है तारगदी जेल चंगु ताइमा होजी मागी मथकता इन केस पानगनी लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट की कन्वेनर अमरी सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल की सेक्रेटरी डॉक्टर एम नारायण थांगमैबन केंद्र दा पीआरजेए की मिरेप ओरिबा इरेंद्रोबो थांगमैबन सिनाम लेकाय द मियोय खरना मरम सादना तमथीना पुरकपबु यामना कन्ना यानिंगदबा फोंदोरक्रे डेमोक्रेसी सत्पा लेबाक कनागुमा मियोय अमना मिखल थेंगजबा अमदी कनागुमा मिरेप अमदा वोट पीजबा हाइबसी सिटीजन सिंगी हकने असिगुम्बा हकपो नमतुना मिरेप ओरिबा मरा लेजद्रबा नहा ओरिबा मियोय अमबो मफम मरांग खंगदना फुबीबा सैबीबा हाइबसी यामना मथोंग खुक्तबा थवंगनि हाइना डॉक्टर एम नारायण फोंदोरक्रे सीपीआई एम नसु ngasi थौदोक अदुबो कन्ना यानिंदबा फोंदोक्रे स्टेट सेक्रेटरी सरद सलाम गे चरोल अमना थौदोक असि डेमोक्रेसी बु सिंगनबा थवंगनि हाइरि पाउगी मरक थना अटेन ब्रेक अमा लमिनसी The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. मियाम की नुआइरबा पाउजल मथंगदा दोमना दिल्ली चटपदा लुकैक्टिव हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ना मियाम दा एयर कंडीशन रूम्स एथनिक कुजिन अमसुंग टैक्सी की खुदोंचाबा थम Please contact 0999055302 or 098218194453. Locactis Hospitality Services, assurance redefined.
North Eastern India da khwaidagi ahanba oina German laser technology ki matengna varicose veins haibadi khongda singli pomthokpa bu thang thadana line bagi khudong chaba Season Hospitals da leijare akupa marol Season Hospitals dagi natraga mobile number 9436807346 dagi khambi bayagani Oza, pain relief oil में ख्वांग नाबा, ओक चिपा, टांग चिपा, फू नाबा के सिंग बदा सीना बयारबा, लिप्सा पुण्य पुथुक सबा ओजा. ब्रेक के तुंगदा मखाताबा पाव पिजरी सिंगजमे केंद्र की मनुंग संबा हैरांगो चोंग हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन नंबर 13/11 दा प्रॉक्सी तवी हैबा वाहुदा वाकर मसल खुद चोकनखरे पुलिस न मखाता न पामदबा थौदोक ठोकतनबा सेक्शन थरांग लोकपगा लोइनना इरांग अदु लाक्सिनखी पोलिंग स्टेशन ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर दे फंबा पावगे मतुंग इना भोट थादबा लोइगदबा मिनिट खरेगी ममांगदा पोलिंग स्टेशन ममांगदा खना चैनबा अदु ठोकिबनी मदुना मरम ओरगा भोट थादबददी अपन अमत लैखिदे नियम की मतुंग इना मतम सबचाना मियामबो भोट थादहमदे खुदोंग साबा पीखी पुन्ना वोटर 783 की मनुंगदा 783 न भोट थादखी सिक्योरिटी ना अकन सेक्शन तरंग लोइना पोलिंग स्टेशन असिगी ड्यूटी तारिबा मियो सिंगावना ईवीएम मशीन ngak senduna पुखी ओरिपो केंद्र की पोलिंग स्टेशन नंबर 10/5 ता थादखिबा भोट मशीन दगी ईवीएम द लेरंबा मशीन ने हेलमी हाइबा वाहुदगी मियाम ने इरांग होखरे एनपीपी की मिरेप वाई जो कुमार पोलिंग स्टेशन अदुदा संगदुना अहेनबा भोट सिंग अदु नंबनी हाइबा वाहुदा निंगाई संगदानरखुदगी जोय कुमार ना तोंगनपा गाड़ी अमांग अता ठोखरे फिबम मसिदा मरी लेनबा ऑथोरिटी ना यंगसिनबिनबा दाबी तौरी पुथोपै खंजा लेजबनी अदो ngसाigi हारिबा युमनाम जोय कुमार एनपीपी की कैंडिडेट ओरिबा नुपाजिना ngसाigi तालकसे पुंग मरी मुंग तामतम जिदा कनाम ची चिलकता लोइना माइ माइ वाबे हन्नबगी माइ पुलिस स्टेशन सिदोंग नबो नबे टाइमिंग दा खुदोंसा बलौरगा माली सन नै तोरमे अदो कनाकुमम ने केमदे उहोबदगी कैमरा काबजु लेहौरी प्रूफ आइबो सिदा मा संगे आद संगे तोमी संगबु संगे हैना मीना जो उहोबजु लेहौरे अदो अखोइना दु संगबी मम दो काइगिनो हाइबा माइ राइट ले अदुगी ईसीआई की ऑर्डर जु ले ईसीआई ऑर्डर दो अखोइदो शो तोबिरो अदुगो संगबिरो हाइबने अदो मरै जु तोंगनरमी अदु हाइबदो मोइगे स्कोर कांगुना जो काके अदु तोगे अमाइ तौरे अदुनो साइदा अदुमाइ अखोइ जु हाना वोट कादिङै दुमाइना हाइदे माना खै केदो काइ सेमबिदुनो माना खैदा अदे माना सिदा लेतुम मुंगथोम मोइगे वाकर कांग लेमा दुना गाड़ी लाखोले लेतुम थोमे खैदा अखोइ सिमी गाम जे कैंडिडेट हजिगे हाइबा कैंडिडेट से अखोइना रेस्पेक्ट तौनु पानी माउंड इनबो ए तौनु खोखोनु सिदि फत्ते खोते फजन वाइ सानजे हाइबने खै केमते खुथाबे लिकते अदु तो मोइ नुंग थोम मै होकदेगिना मयां सावदे खुथाना नते स्कोर कांग जुना थबा कापुर हाइमने अदो नुंग अदु दै नुंग थाबा हुनरपने ओरिपोक अमदी थांगमैबन की असिस्टेंट आरओ एन सुलिना पोलिंग स्टेशन असिगी अपुनबा वोटर मसिंग सामी हुंपुनी भोट थादबा लोरगा ईवीएम दा भोट सामी हुमदागा तरुक थादरंबा थेंगनखी हिरमसिदा मरिक सुमा रिपोर्ट अमा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दा पिसिलबा मतुंग मिखल अमुकना पांगथोकद्रा हाइबदु यंगसिनगनि हाइखी वोटर मसिंग इलेक्टोरल रोल दा लेबा वोटर मसिंग जी 460 नि अदुगा पोल तोरम मसिंग जिना 476 पोल तोरमे अदुना लैरिबा कोई इलेक्टोरल रोल दा लेबा इलेक्टर मसिंग दगी अदुगा पोल थादरंबा वोट मसिंग जिना मेचिन दे रेकॉर्ड तौबिरंबा ईवीएम दे रेकॉर्ड तौरंबा मसिंग जिना हेले अदुना मसी सुंसोय सोयदना रिपोर्ट तौबै फिबम दा लाकनी ना खंजै अमरोम नंगासिगे थौदो अदुगी मतंगदा एनपीपी की मिरे वाई जो कुमार ना माकी मयुमदा पांगथोपा पावगी मिफमदा पोलिंग स्टेशन असिगी भोट मसिंगा ईवीएम दा यावन भोट मसिंगा खेनरे हाइना महाकी एजेंट पाव पिरपुदगी मफम अदुदा महाग संगसिलुबनी पोलिंग स्टेशन दा मीडियम ना संगी हाइबिगी मराल सिरिबसी करिगुमा थौदोक अमा थोकलबदी कनागुमा मीडियम अबना हेक्टर संग याई मियाम की इरांग अमा सागतुना गाड़ी फाबो थुगाइबा थौदोक असि लाइबक्थिबनी पोलिंग स्टेशन असिदा लेरिबा असोइबा असि येंगलगा अमुकना भोट पांगथोपा पामी हाइखी कैंडिडेट किदी करिगुमा सुमाइ तोना डिस्क्रिपेंसी लेरे खोले हाइबा अदु तबु मतम सेदा पोलिंग स्टेशन संगबगी राइट ले करिगुनाइदा एनी पोलिंग स्टेशन दा कांग्रेस कैंडिडेट अमदी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोलिंग अदुम चटफि याय अदु हाइरिबा मतम सिसु पोलिंग सी कंप्लीट ओइरे करिगुनाइदा मसी पैक तोरगा खोलगा तौदना सुमाइ तोना कनो लेबसिगी मतंग सेदा संगगा हंगबनी मेथड दुदी ngasai serious oibinina tawdabi adabagi adu angdagi sangwigi changubani mob sagal aga aidi adu tawada tawena torga seida aigi gari tugare angon assault togen tore
अरे गाड़ी सी असली मखादा लोइरिबा गाड़ी सिनी polling की voting से द करी असोबे यावर है तगदी कारण आई नसे नोई की कैंडिडेट्स you can call and they have also right they can come and they see what is happening see the kan to we have nati na adu mai to na thai bani adu moi madu ta de film das mai no to lamlai kendra da CPI ge mirep oriba ais biren ge yum de ge mikhal ga mari renana lai da katpa potsai sing huralami haiba miyoi mari fare hari makoina purakpa maruti car ama nongren singjin da hundok lamadi ge miyam na mai thakre thodoga si ngasinung tilpung mari dom taba adu wai da thokibani Sultanpur district ke kendra taru cycle tipaimuk thanlon hanglap singat amasung Sultanpur gi mikhal santi oina losin kre mafom khara da boot capture tawna ba khona ba yauki adabu ahen ba force sangsin duna pamdba thodok thoki de hari DC R Sudhana tipaimuk kendra gi EVM machine sing nataba atai kendra singidi ngasimak district headquarter da yarot lagani Tipaimu kendra da sada humdrab da dasmik tare taruk thanlon da sada humpumapan dasmik sino manga henglep da sada maipunitoy dasmik nipan Sultanpur da sada humdraga nitoy saikota sada humpuma da dasmik mapan ani singhata sada humdramatoy dasmik taret manga bot hada nakhi missing yama thorok tuna percentage wang na bot hada kibagi damak miyam buthagat pa phongdokhi I won't say it's boot captured as such, but I only say that we have got information about it. Okay, so whether it has been captured or not, it will be a part of the scrutiny process. It cannot be at this point of time. Nevertheless, what I would specifically say is that there are sensitive areas, of course, cause of concern is certainly there, and it is being addressed. Other constituencies we are receiving inputs from other constituencies also. So everywhere the input says that by and large the poll is going on smoothly. Ani suba tangata pangthok da riba kendra kunganithoi ge vote khomagi matam losilakada baga donina mikhal ge thabak thorom hena kankhat nare jeri bamda BJP gi mirep oriba TS Ranbi gi miyam gi oiba mifam amangarang Japu Radhoda Laiba Netaji High School Lampakta pangthokre thorom aduda North East Organizing Secretary Ajoy Ramwal Assam ke Finance Minister Hemanta Biswa Sharma BJP ke General Secretary Nimbas Susaru Yakhi Hemanta Biswa Sharma BJP na Manipur da government pairabadi Manipur ki extremist sing reheloi haiki नहीं अभी जो हमारा अल्टरनेटिव हाईवे बना रहा है ये सिलचर ठीक है सिलचर जिरीबाम इम्फॉल हमारा बीजेपी के ये टॉप प्रायोरिटी है कि आगामी जितना जल्दी हो सकता है हम इसको कंप्लीट करने का ये हमारा सबसे बड़ा काम है और ये काम हम लोग करते रहेगा More Ward number 3 Sabang 5 village 17 Mantri Suba Assam Rifle number 10 kem ama panthokre kem ajuda hui sama hena hida kapthoki Mahurol dagi hauna thajanabi amagi makha chatharakpa laikai gi oina phattaba timu laimu singbu tanthokuna afaba nungai yaifana lainabagi damakta lampa thagi ahan ma thang numit gi hauduna pangthokpa saroi khamgi thalam ngasi Manipur gi mafum kayada pangthokre Tasi lamta gi ahan ma thang numita saroi ngaroi humpumari yasibu hauri kha pangdu hoidana ba awang ko bu magi masaigon dagi lokthap nijare harga 당직 맞게 범따는 부터버니 맛이 파리 뿌리되기 전으로까 차를 강보해보시 맛이 또 의외시다 당 연따기 아무 당기는 밀시다 방법적으로 Uripok Assam Lekai da Laiba RK Surjit Kauba ISTB network ke service provider oiba miyoi asigi mayum ge thongal da khamduna thamba Hyundai karama huran kre gari asigi registration number na AS11C 7553 ni Thodoasi ki matang da mari lainaba police station da thigapinaba wakat kre Thanga kendra da Trinamool Congress ki mirep oriba T Robindro gi Khanggenpali ningom director laiba yum da sakang da basingna hand grenade ama thanamle bomb adu singdamai police amadi bomb expert kambu ama laktuna laukat kre Hauzi makata nang asigi sanabagi pau phangbigani ngasi ke sanabagi pauda Kochi da sathari bani humathoi suba Master National Badminton Championship ta Manipur gi S Samarendro amasung I Santi Kumar gi jora na sahi yankai manga matak ki semi final sangkre
ngasi sanakiba matchta Uttarakhand gi Rajiv Verma amasung Binod Gupta bu kunmathoi taragamapan ani ta tareta machiba pikibani makhatana sanabagi pau boyaning thazamdagi phangbigani All Manipur Football Association sinduna pangthokliba grassroots football development program da angamba mating pangduna Manipur dagi apaba footballers sing puthok hanaba hona hangini haina Tata Trust ki program manager Brijinder Singh Anandna network asiga akhanana unabada phongdokhre sana khonabagi lamda power house ni haina rebe state asidagi Tata Trust na ahanba oina pigliba angang nupa macha 15 yauna north east dagi punna 35 khangatuna sahi taruki German da lemda training pinaba khankraba matungda state asida grassroots level dagi pigliba angang singi football development program da akhana miyang changba hokre All Manipur Football Association sinduna mamang thagi tang 18 dagi Kumal Lampak artificial tap ground da pangthokliba tha taruki oiba nupa macha amadi nipi machagi grassroots cross ta saruk yariba angang singda coaches singna tambi tapabagi mawang matau sing Tata Trust ki senior program manager Sanini Lukho yauna yengchinkre yengchinki thoramasida All Manipur Football Association ki general secretary L Ranjit Roy association asigi assistant general secretary L Jyoti Moy Roy grassroots development officer Sarbusu Saruyaki Tata Trust ki program manager Brijinder na makhata na phongdokhibada Trust asina association asigi khusamnaduna angang singi sangda yatraba equipment sing piduna state asigi afaba footballers sing puthokna honabada sauna mateng pangani haiki The response from Manipur was very good. We are in talks of setting up a center of excellence, and the government has been very kind, and we are planning to open it up in Khobal. So we thought before that, let's form a pyramid so that there is an influx of talent coming in from Manipur. If we decide to get into grassroots, which is most likely, how we can assist them and grow from it, and this is all about it. So today we have come here, we are seeing the enthusiasm of the boys. It's very good. Parents also have come. It started at 6 o'clock in the morning. Delhi amadi Manipur gi Sun Sporting Union Wangkai gi nipi footballer singda Trust asina contribution piba haukre singi district sing yauna Manipur gi district ayamada talent search ki program sing pangkhong naba sem sabaga loinana courses singi akhanaba training pi naba honari haiki Tomorrow we are checking out another district, and hopefully we'll get back to Ampha very soon, and we can start and assist them in some grassroots activities. And so this is our plan for Manipur, and hopefully we can spread the game not only in the Valley district but Hill district and cover all the districts, and by 2020 have more than 50 grassroots centers with Ampha. ahanba oina international ki thakta saru yaba phangbasi nungaiba phawi afaba performance piduna mai panu honngani haina sahi sigi March 19 dagi Australia da pangthokadoriba special world winter games ki floor hockey masana da India team da saru yagadoriba ningombam risi kantana network asiga akhanana unabada phongthokre pangthokadoriba game asida tonga tonga malebak samda supna tariki special olympic athlete lising ani ga satirrom na saru yagani haina panari India gi oina games asida athlete samani phuna saru yagani Ningombam Risikanta Basikong Mamang Lekaida Leba Ningombam Devangi Machanupani Hausi Masagi Sahi Taratruk Sure National Gitanga Paktopa Games Saru Yaduna Medal Kia Lokre India ki pro hockey team Shem Nabidamag Manipur ki Herojit Amadi Risikanta Korokoda Mahakhan Kibani Ahanba Amadi Anishuba Kem Hyderabad Amadi Zarkhanda Pangtoka Matunda Thasi ki Tang Tarete Tarani Toy Pauba Himachal Pradesh ki Solam da Aroiba Kem Pangtoloba Matunda Delhi ki Damag Mahak Oza Zai Kesar Galonana Haying Impal Thadokhragani Mahang Masana Asida Saru Yarpada Special Olympic Bharat Manipur chapter na Nungaiba Phongdok Laduna chapter asigi Dr. M Yada Chandra na Phongdok Khibada Masta Asida was the other Pangokadami, Manipur Guna, Hanbola, the Sikumani, Winter Game, the Kalapachita, Special Olympics to Yaman Waiva, Amasula Kamagon Pinula, Amasu Chapter Kuidamukta, Mahapu, Tala, Hap, Java, Singachunga, Si, Mananda, Ina, Kaldang, Hygiene. Tagasari Boyai, Makata Nangasigi, Aina Sagi Pau Amuk Pangmigani. Ngasi gi oikiba ai ngasagi pauda ICAR lampel patagi pirakpa paugi matung ina ngasi gi khwaitigi sakiba degree Celsius kulum loi dasmik mapal khwaitigi ingba degree Celsius taramari dasmik taret nuksita yawa ising manil gisang ayukta sa humphumari nuktilda sa adani phumapal oiki ngasi nong sukide Maruba Pau Amukana
का हेंदो हिंसा के थौदोक याउदना अहामना फेस की इलेक्शन सातग मनपुर मरी थाददुना लोसिनख्रे ngasi pangthokkiba mikhalda vote thadaba thorakkiba miyamgi sang asina hojik fawbad state asida khwaidigi wangba record ni haina CEO Dewangan na phongdokhre amasung afaba lambi thong sengbatuna awanong popo sakot maikaida purakani haina Union Minister Road Transport and Highways Nitin Gadkari na phongdokhre ngasi gidi IS TV na pijaba paw matang asda loijare miyeng tabiri bapuna makpu amukahna khurumjari